au matatu Tafi mawile pa atutua savali Pea eleto e mama Oh yeah Fa amalolosi Taule tawalele Olo o soifu ale atua e au matatu Savali Pam Eleto mama Oh yeah Nalulue Manu oh maile po malolo Le au na lele I Makaurau au ki Lani, New Zealand. Talo whātuai a vea ua sui o le Blue Heart. Pea le Law Bay Online Media o lo o iei le mātou ofisa tūtutonu I pan miua nei au ki Lani. Ia o le nei por kalame ua ngā lului whaatasi ai le Law Bay Online Media whaapea fo I ma le Blue Heart o le wha la potonga wa uma na le stala I tutonu I New Zealand mai o lango ina malosi le HRPP
Ia le nei afiafi talitonu o se afiafi tulaga ese o lea ua mafaatasi atu ai ma va'afusu'aga hana o ia lea o le pulesili o le NAPS po le New to Aotearoa pei ona fa'amatalaina o lea fa'alapototoga e galue mo e o lo'o sa'ilia ni a latou galuega ia manisi fo'i fesoasoani e tala feagai ai ma le mauaina o le quota ia o le tulaga na iai ia le tatou ofisa tutotonu nei peheliua e le gata o le ofisa o le Blue Hearts ai fa'apea fo'i ma le New to Aotearoa program fa'atalofa atu fa'afusu'aga nei afiafi Malo sai fa manuia ma yava ia fa'atalofa fo'i ma le agaga fa'aloalo i le paia ma le mamalu lasilasi o tio tatou atunuu. Ai vaese lo pepe lenei afiafi ma yava. ioe malie lava Ia e le gata o le afiafi muamua ina ua atuana'i ai le fa'amoemoe o sio tatou atunuu sa alo atu i ai i le lava iaso. Ia ai tautonu. O le afiafi lava pe ona malie ai upu o le biinga sa tomoa atu ai la tatou fesoota'iga i lenei afiafi. Ia ua langiina e fogaina i le Aogipese a le Peace Chapel pena o lo'o aumai ai le fa'amalosiā mo i tatou. Tatou fa'amalolosi. It's not the end. malie lava ia nala sa moa e fa'atalofa atu ai ia a'u nei mai ava vise kota peteru ia ma la'u uso nei ia va'apusu'aga hana e lē fou fo'i ona tousilasila mai ua leva fo'i ona mafai po kalame i totonu o Samoa ia a o lenei ua matau fai nofo uma i nei i New Zealand ia e fa'atalofa atu i le pa'ia ma le mamalu o Samoa o lo'o fa'afofoga mai lenei vaiaso i lenei aso i le moana sausau o le tatou matāupu lenei afiafi o te iloa e le opō se lilo i le taunu'uga o le whainga pālota po o le general election 2025 i totonu o tātou atu nu'u pele o Samoa. Mai tautonu e le aia sisi e le o nofo nei vai aso ia o nisi nofo ma le fia ma le oli ua mālō ia le latou vaega fa'aupu fai i le Fast Party. Ia o tātou fo'i i le vaega fa'aupu fai e puipuia iā tatau tangata. Ia o lo'o nofo fo'i i ma toe tō manatu auā o le mea moni sa tapena fa'afafine to'aga le Ia lava. anava tau mo le HRPP. Ia ae e sili ai no'u fa'apea atu fa'afusu'aga nei afiafi. Tatou ave pea le whaamalo i le tūlanga wa iai le tātou malo nei taimi. O manu malo le Fast Party i le tolu spulu o lātou nufoa, se fulu whā nufoa a le HRPP i o le Independent po tutu atasi e whā. Ia ma le SAP o Samoa Uniting, Samoa Poto e tolu a lātou nufoa. Ia mai o lea lava e le i mautinoa i le taimi nei le sui tamaita'i ona mau ai lea o le tātou tau a fianga atoa i 5 sui o le palemene. Ia lava. Ioe. O le tātou o le tūlanga la o lo'o iai te peuna o whamatalaina i le taimi nei ia e aona watu pēr se le mona a tā ua i le tūlanga wa iai. A wai ta lia ngata i le nā tia nā tūlanga i ta lia ngata fo i le HRPP. Ona e pei ona iai fo i whamtalanga le awhionga le taitai o le tātou i tū. E nā fo i ma le whailau tusi ia ma le sui taitai. Pei wa whaate ia le tūlanga na tau nuu iai tātou pālota. Ai ui nā mea uma ai le tala noina ma tā whaasoa fo i nei po whaafusuanga. Ia tātou whaatua nai e mea watua nai. Ai whaasanga nga i le lumana. lumanai. Ioe.
o le mea sili la'u manatu fa'apusu'aga o se palota na filemu i le'i iai lie se lava. vevesi. E ui a o a ia manatu o lo'o te lafo a'i nei taimi ma langona le tinga o no nisi pōlinga wa'ai o le palota ai a ua ia o le mea tāua fa'ataunu'u ma le filemu e le'i iai se vevesi Pātu lava e papani fanga o nisi tūlanga. Tā whaataunuuina lava le tatou whainga palota i le manuia ma le filemu. Lie lava. Tatonu mai ava o lea fo le langona, lea fo le tūlanga ua o iai se langona o le nei tu. Wai, moni am whamaoni e le tu e sia ai lo tātou ia taltonuma. Madie. Ai mai se ai fo le tātou lango ina. O le vaenga whaaukuwhai o tātou taltonu ma le ato o tua. O loo iai le ngā patia. E mawhai iai o na tali atu tūlanga. Pei o na leo toi pō lava mala le tūlanga o loo iai. Ia le tau o loa i Samoa. Ia ai mai se po le tele o tūlanga i leo. Le lei fo i le mataunga le lei se mai tau ma se vaai. Madie. Ia o le isi fo i lava tūlanga o iai. Ia pei ona e sau noa i le nei a fiafi. E mawoli le tātou wha malo fo i le lai tu. Ia i le tunga i a hala auli. Ia e mai se fo i o le vaenga wha apuai le wha tutua i le tua sa mo watasi. E tu sa i o le tāma whainga sāpa. Ia o na halo atu iai. Ia ai le tu uai le tātou wha amalo si au. E mai se fo i o le momoli o le tātou wha aputai. Madie lava. I sui umalava na tau wā o le vaenga wha apuai. E pui puia ia te tau tangata. Io e moni ma wha amaoni o lea ua mai atu langa pia salo atu iai. Ia ai iai lava le tali tonoma. Se taimi o luma. Ia e wha alia lava le anga le leo le atua. Madie. E le ngata o tūlanga pe ona alo atu iai. Ia e mai se ai fo i le tau pati atu na ia tātou tangata au lango. Ina ia lango ina le wha moe moe. Ia e wia la we've had a whole week for lea e koe reflect. Ia ma koe rewind I thought you To review, to analyze. Ia tūlanga o mana tupu I lava ia so ai mai se ai fo I o le tūlanga o tūla I mai. Ia. Ai pe ona e sa no mai ava. Fo I lava le vi inga mal whaatai le tua. Madie lava. Awa e le iai se isi tūlanga na tu. Ai le I se vevesi. Ia e ui I le vevesi o tātou loto ma mafau whau. Ina ua tūla I mai le tūlanga pe ona tūla I mai. Ia. Ai tai au ma lama. Madie. E le uma I le anga le lei o le atua mai se o manatu le lei o le lotu tele. Ia. Le ngata le nā o manatu forward to its tongo ane. Ia. Awang le whaawa wina o le tātou sāwalina. Ma le whina nganei o lo o whaia. Mai ava, o le nei whai awa ia so e lawa o ia mai tā watu iai. Ua e mai se lava lunga o le social media. E pei ia te awa ia ua e whele le whaititia ai le tūlanga I le vevesi a I o tangata ma le whaalinga o lato manatu ma o lato langona. Ia, ai le tatonunga. Te taimi, ia, e toe masringa while mua I lava. Ai mo le taimi, I guess it's a matter of allowing people to pour out their frustration. Madie. Taole. Ina ia whaasoa, ia langona I le nei taimi, ia. Mata tau sanga ia I loa I luma. Mo le isila sanga o le ai. Ia ai mai se ai foi. Wa le wa manino
Ia atunu an so tele ani singa nga makwa fia fai kola, wa fia fai pele, Ma le. fia fai supa. Io Ia e. ai talo fai. Ia ua le tau lau o fa moi moi. A le. O le mea tā ua fo ia uia. Ona e iai sia utama i experience por poto mastani nei mea o pālota. E mānei al manu malo. Ia, o le tūlanga la i le malolo, po le tau o le wha moi moi i whainga pālota, po le avea o e masui tau wā, po o lo wā e no wha upu whai pei o mea wa tatu iai. O le taimi e toe tō mana tu natu ai, it's a time for reflection, it's a time for analysis, time to review. Or what what could we have done better? O ani tūlanga e ao ona tātou whaalileia. I le lumanai. O le taimi nā maleisi tūlanga fwoi. E le mana o mi ona tātou po i le whapea e tau ave pea i ti ngā. A wai e toi whai fwoi le si whai ngā pālota. E leo le unga leo lalulangi. Ai, i le nei taimi. Moni Ia, am fa maoni. te i tātou no forma ma ta i tuina fwoi. Ko la se tūlanga o le aiai le tātou malo fou leo o iai. A wā o le mea muni sa le atoa le paia inga i le ua tuana i atu. Ia pe o se mea mua na e ao i se whainga malo. O na lātou tau mawhai ia pa atoa le 5 tausanga. Ai le o le arua rufo i toi motusia. Ia a o le neia fiafi. Ta manatu. E tātou te tala noa mo le lumanai ai maiste o ala asanga o le aiai mo le whainga malo ai maise fwoi le HRPP i nai vai aso i o lumanai nei a wā o le vaenga mua ala vai e vā ai iai ia o le pātauto ina o sui mamalu o le parimene ia o le vaenga 5 lua o le tātou whavae after se lau onu rua o lo whapea mai. The Legislative Assembly shall meet at such times and at such places as the head of state appoints from time to time by notice in the Samoa Gazette and recorded in the Savali. Lona winga ia iai whaalinga le al malo e pule ia ilu pule whaitalia le al malo i le teimi e whonoa ai ma ia le palimene. Talo ai. Talo ai, whaptai. Provided that the Assembly shall meet not later than 45 days after the holding of a general election. E lona winga, ia whaataunu uina, ia le palimene i te tonu o le whasu dima asto, mai le maea o le palota. E lona winga, o se vai taimi o ke topa e whaangata i le whasu lima aso le nei. Mai e au loa ona amata i loa le paia inga, ia mawhonutanga e pei ona mahastani ai. Lona winga mai awa te sai o le lau whaamanino ina o le tūlanga. Pāli maaso mai le aso luas fului o au kuso leana whaatino ina aile. Mai ngā pilipilinga. Po le pāli maaso mai le aso leana whaalau iloa ai ia final result. Provided the Assembly shall meet not later than 45 days after the holding of a general election. Lona winga, pādi maaso, mai le aso rua iwa. Ele o whaapea mai, a mata mai le aso le na whaamaoni ai le komisingo o whainga pārota. Le asau a le whaupunga lea. After the holding of a general election. Ia, paunga whaupunga, ia lona winga, ia tau au fia le pare mene i le pule whaitalia le ao malo, e tālo ai i le ponutanga le pare mene. I tutono le pare maso, ia tau au fianga. Tau au fianga la le pare mene lona sipuna palo Samoa. E le ngata i lea, pe lona winga la, o le mawhai ai o lota mai.
o le tūlanga iai, o le pule faitalia I te tonu e le whape tuli le whādi maso. Mm. Le winga la utala, e ma whainga tālo I le vai aso, Tonu. o le isi atu vai aso. Mai e le ngā tia o la ua nginga mai lava. Ia o tātou I o stama I atu nuu, e a pusu anga la ua sau le tala. E ono vave ona tau a whir pale mene. Le o lai aso le po le isi atu itua. Lona winga e le tau whaatali. I le fast food ia uma paule mea ia tau au fia I tu tonu o le piriota lea mai le aso na whaatino ai le whainga pālota ale atu nuu e o atu I le pāli maso Mali la. Mana ia le manino mai o le tūmanga pe ona e whaatua mai ai. I le nofoanga. E te saona whaatino o le whaatautonga lea. Nona winga lai le to yen whaatautonga I whaatino I lano se whale ie. o le mea ia leva pia mai shall meet at such times and at such places ia o lea fo ia e anginga fo I lungo ia o whatanoanga fo I matala o loo au maua mai Samoa e whapea o le maoto pale mene le teimi nei o lai iai ia nisi tu o loo whaale leia it's under repair e uno mawhaila o na whaatau nuu tūlanga lea I seisi maota peila o se lo gym ia po o ia maota lai a to faina loa ia tai so e mawhaina na whaile le whaatautonga lea I te isi no fuanga I lunga lava ta tonua I lunga lava o le malelienga I le whainga malo fou ia malea malo ona whailua mai le ia pe o te vaenga mua le nā I le whāli maso e le whaatali I se I mai o le whāli maso a ia tauawhia I tu tonu le piriota lea ia se vaenga mua nā I le nā tia foi ia o le tau whaailoa mai foi e le HRPP e iai a lātou tangi po o lātou su po petitions talo sanga foi le lui ina ia whai ungo o whaamsinonga o lawa saungi e pea ma se lua sepulu o tangi e foi tantununga e le no foa I foi le malo a tonu foi o la le malo fou lewa o la foua e ia e le faina misi a ia e ia foi la tou petition e fai po la tou tausanga ia mole sira fio o tatou atu nuu I nei a fiafi o le natura o ia tu langa o le petition po le lui o se mata upu pai unga tau palota ia e whaavae I lunga o le tulafono lea o le Electoral Act po o le tulafono whainga palota lua afe ma le skuluiva o loo ia I tu tonu o le tulafono lea ia le tūlanga e whaatino ai e petition I le mai a mai la o le lauina ma le whai au mai o le whai unga le komisino whainga palota le sa whai le asto ananafi Australia ia o na whaitau ai lea o le se fulu aso whainga duenga lona winga ia paaulu ia ni tangi petitions I tu tonu o le fulu aso whainga duenga lona winga mai le aso na mai anafi e lona winga o le vai aso lea o no manei ma le isi atu vai aso atoa ai le se fulu aso whainga duenga ia ona a uma la ia le aso se fulu ia na a mata foi lea ona wala au le tūlanga foi I lea nei o petition po taro sanga e lui ia le whai unga o le palota e le whaapea e nofo foi le tangata lea ngā I iai lautangi e watu lautangi a iai foi le hawa noa mo le tangata lea e te lui ina ia le whaiunga e iai foi lana e tali mai ai e lona winga e tau le tūlanga ngā o le cross petition ia o le mea foi I le avea masui tau wā foi le te nofo sauni ai
pe au pe lu'i ina mai pe a whai o oe tangata malo. Ia o tangata lea e malolo. Ia e te tau ona wawe whai langa petition mai te tonu ao lo o teimi nei. Ia o teimi nei o matou pasenga alo ia. Teimi nei e le o toe malo lo ase lo ia o ta pena ia ni petition. O ni ngā luenga te tele ia ngā luenga. E iai ko isi ofisa lo ia, la tau te le tali a ina ni petition. O le mafua anga wa afusu anga. A wae au ma le po le whainga. Olai. E mua Ta pena ma tu da fatas. pena. Ah. Mua ma aile tu la fono. Le ale wha vai o le al. Lu ia ia le whaiunga. Ea lua o le maua o ni moli mau anoa. A ma leisi tūlanga. O le maua in tangata. E loto te tele. Ma ko ile E e moli mawhai mau. o mai. E moli mau. Mm. Ia nene i tātou whaapea. I le tūlanga lea i le vaai loia ia i se moli mau e o mai. E mana o mia ni moli mau. E mau tutu. E mau waa i lātou moli mau. Ah, E mau e mana o mia fo ni moli mau. E o mai paatino le moli mau. Ai e mawhai fo i o Natali i le kolosi a le loia. Mm. Ia o le tūlanga ngā. O lea la i teimi nei o lo o nofo whaatalitali ia sui manu malo. Pe iai ni lu i e whai. A wā o le tūla whono a e mawaina le 5% o le pālota. A Ale le isi sui sui lena. le malo. Mm. Ia e mawhai ona e tarosanga mawhai lau petition. Mm. E lua au ala i te lu i ai pālota mua o le tūlanga le petition po tarosanga. Lua a whai e te le maua 5% e mawhai ona e luina pālota lea malo i le whaia o le tūlanga leo private prosecution lona winga mō lia i le ofiso leo. E le whapea la a le maua 5% e wa e nofo a whai e lalo ifo i au pālota i le atoa lau 5% e mawhai ona e luina i le private prosecution. A o le tūlanga lava e ese i fo i pēo na whaamtala mua. Private prosecution wa aru whaatu la fono fo i le mōdia. E maua lunga le standard e tau whai e au sia. O le reasonable, fo i le e maua beyond a reasonable doubt. Ia le ai se masosalonga. Winga ia mau tutu. O le ese tengo le ngama le taro sanga le petition. E mawhai ona e manu malo i le mea ta o le balance of probability e lona winga i lunga o te fuafuanga le whamasinonga e ono mauai o le mea lea sa tupu pe le i tupu. E le tuli taulanga le tūlanga leo o le molianga wha leo ona o le ese nganga. So the balance of probabilities is an easier way to achieve, is it easier to achieve than le molianga le private prosecution. I don't know winga e lua awala mfaina e luina. Na mawhai ona a whaatatainga a whai o le a whai nei. O le tangata le e mana o e lui ia le whai ungo o le whainga pālota. I nisi o mafuaanga e ese mai. Lona winga o ani mafuaanga. E tutusa mafuaanga. Mai aba. E tutusa mafuaanga. E lona winga o mea ia i le vaenga spulu lua o le Electoral Act 2019 a matatu le valu iwa. Mua o lo whaalave lave ma lau tau mawhai e una ia pe ia le pālota stangata le ti vaenga ngā e le tafi se whaavai. O leisi soli ngā tūla whono i tutono me whaape nei. O le tūlanga le o le bribery e lona winga o le so lai mawhaina na au mai I lango o se private prosecution. Yes. Ia le mafuaanga. Yes. Ona o le bribery. Yes. O tūlanga I le. E mawhai. Nā nei. Yeah. O disi nei la o whawai corrupt practice. O ala ia tūlanga corrupt practice.
iai lalo o le vaenga lea, ia whaupunga i o le treating and bribery. I o le bribery o lo tango lea, tanga whai e suia se pālota sisi pe unai se pālota sisi. Ini au wala o lo avea iai o ni tupe o ni mea tau mafa so o se mea. O lau alatu whaapea o le a maua sau ngā wenga pea e pālota i vaenga pa upu whai lea. So a promise of Fololanga. work Ah. fololanga malo whaptai. Ai mai se lava o le avatu o tupe i le teime o whainga o le pālota. So bribery and treating e au fie le tele o mea. O lau tutongi ina o ni mea kaumawha, mea inu, o whaafiafianga. So se mea whapenga. E mawhai ona mō lia ai. Ia ai le ngata o le mea lea e maitauina le leifo i whaapusu anga. Right. E le ngata i lo mō lia o le tangata lea. Le ai po se tangata wa whaia se tūlanga whaapea mō le sui tau wā. O lo whaapea mai le vaenga leo tūla whono walu iwa i le lua. Vaenga subsection 2. A voter who corruptly accepts and takes any such food, drink, entertainment, or provision also commits the offence of treating. Lona winga, ele ngata ina mawhaina mō lia sui tau vai whaatino o mea nei, ai mawhai ona mō lia ma le tangata na ia talia ina. E mawhai ona mō lia i poi. I le vaenga lea. lea. Ia talia hina, Yes. ia tūlanga ia po o ni mea ai. Ia, wā, ia mai le nā tia lava. Ia. Lea na o ta whaalongo i tala awe mai. Ia, whalao o loo mamono i tonu tupi. Oh, koe o so whaia. O takai le vai pea matu i tū maronga maua i mea ngā mua. E o whaisang Ingala e wisi duho ne tupe. whaio. Whaio whalao a o tupe fo i lena. Na whai mawhelengo o le sangwisi a. E a sang wisi ngā ngā mata mua matu i tū mahalo sang wisi se lau kā la di maskulu anyway. I o mea e o fōringa ia na vaia. O le peila e le ngata ina e mōlia sui tau wā. Ai e mawhai ko i ona mōlia i a tangata na talia ina ia le mea ai, mea inu. Te mantua risi case wa whaisina lewa atu. I le o soifua mai a pātū sa poru. Mōlia awa ia le sui tau wā. I lana avea o le keke pua i tangata. I le na whitau i tonu whale o loa. Ia, ai wa fo e wa ai ane ia le sui tau wā. Pātau lo keke pua a tangata pālota. Ia, ka lo whainga pa ua ia keke pua ana e tas. Ole ke pua a e tasi a lewa. Oi ai se tūlanga ua mawhai ona mō lia ma whaamaunia ai ni mō lia ngau seisi. Wona receive ina pena tatalia ina se tūlanga i te mea alofa le whaapia. Apoi nao lea tonua. A voter who corruptly accepts. O le winga o la ofisili mai awa po wai ai se tūlanga i le taimi wa mawai. Wa tūlanga le tau nua iai o le tangata na ia ave ina le tau mawha le le tangata pālota. Ia, mea mo mua le ngā. Ai lona lua. O le tangata po i na te talia ina ma le o le tangata pālota na te talia ina. Wai ei se, peo le winga na la ofisili. Wai ei se tūlanga wa mawhai o na mōli ai nā i se tangata pālota. I lalo le tūlanga pono lea. Lea tonua. Oh. A voter who corruptly accepts. O le tangata pālota wana talia ina. Ma avea. Or takes any such food, drink, entertainment. So, ole pau mea o te ni whaalongo i sisi. A tonu ai ele o malama to tele i le vaenga o le tula fono. Ai o loo iai. Ele ngata la pe o se vaenga le o tula fono whapea. Le ai e le ngā sui tau ba. E lua tangata e au fia le mea lea. E lua tangata wā a fia
ma i le mea lea le treating lea e le ngata o le sui tau wā po o se sui o le sui tau wā any agent so o se tasi fo i lea wa whaia pa pea pāloka mō e le o le sui tau wā au tangata o fo i lea vea mauna sui a vea maunga leo so e le ngata ngā ai e a whaina i fo i ma le tangata sa ia talia ina Na lona. Mana ia le whaamino ino le tūlanga lea. Wai e talitonu. Ia, there's always two sides to a story. Marie. It does take two to tango. Ioi. Yeah. So le ngata ina a watu foi e le sui tau wā po o le sui o le sui tau wā. Ia a lea na iai foi le matawha ioi a le tangata pālota. Na whai, e hala le lona tali ina ma lona tali sipaia. Ma o le tūlanga lena na ofo atu iai e le sui tau wā. Mai awala le mai tau atu I lunga o le tū lau lea a le ofisa o whainga pālota, a le ofisa o le komisina o whainga pālota. Lea o lo mai tau atu ai, mana ia o le summary le wa au mai le ofisa o whainga pālota. Samoa General Election 2025 at a glance. Ma nea kalafa ngai nai au mai. Le matasi tu ma lo ia lea ua toe au talu mai. Mai lea le matasi tu ma lo. Tusa tasi le tu ma lo e le I whaia se whainga pālota na o le tu ma lo lea whale ata lua. Yes. Lima sa pulu iai tu ma lo lea sa whaatino ina ia whainga pālota pe ona iai. Pitu ia vaenga whai ese. Lono inga vaenga whai le la vea ai ia le vaenga whai a le HRPP o le vaenga whai puia ia stawa tangata. Ia, whaatasi e fo I ma le vaenga whai a le whaatotua I le tua Samoa watasi o le fast. A mai se ai o le vaenga whai I le Samoa Uniting Samoa Poto. Na tonu lava. Ia, ma le vaenga whai a le Labour. Samoa Labour Party. Ia, le ngata I le na o le vaenga nawa wha ina. Lima I le Samoa Labour. Ia mantua le Democratic tu mua mapule. Ia iai mal party le iai Mayava Oswald. Ngalo ia le ngua. Nai atoa ia le pitu ia vaenga whauku whai. Ai, manea le kalafa le pe a whai tu te sila I lungo le MSF page. sui independence. Of course, and the independence. Ila to lesa tau wā tai to tas. Sui tai to tas. So, mai awai le tūlai mai e la o le whainga pālota. Ia ai mai se ko I le tūlanga lea o manu malo ai ia le tele ma wali le whai foi ia le tele o sui tau wā lea o tūlai mai. I le vaenga whauwhai le atu tui le tua Samoa watasi. Ioi. Tolu sepulu ala tu sui. HRPP sepulu ma le wha. Lea o mai tau watu I le wha ia sui. Tolu sui a le vaenga whauwhai a le Samoa poto. Lona winga I le taluwai e le o ahatoa le whainu mera. Mai amo le hapo I le whainu mera whamon mo le whaine e tang loa ia I le tūlanga lea. E mawhai iona aloa ia se vaenga whauwhai. It's tonu. Yeah. Sorry, ioi. Wale mene. Malia tele le points lea. E te tawana to a valu. Ia valu ni whai pule ona aloa ia lema recognize ia se vaenga whauku whai te tonu o pale mene. E lona winga le teimi nei. E le mawhai ona aloa ia le Samoa Uniting Party po le Samoa poto. A wale teimi nei. Na o le tolu ala to sui. Ia. E to ai loa e tātou le se fulu waso lea pe a mai a.
po o whaini la tō tangi. A wai e mai tau ina tō tele o la tō minista e le i ausia ia le na malolo i le painga palota. Ai e tāua fo ia o le whainu mera lea au mai i lunga le kalafa lea. Samoa General Election at a glance i lunga le OEC page. Tolu skulu ono afe fitu se lau ma le fitu tangata na palota ina le fast. Tolu skulu tolu afe ma le fast skulu tangata mo le HRPP. Ia, o e na tūto atasi. Fast skulu ma le fast sui. Se whainu mera to tele lewa taluna whaine i whainga palota. Na lato mawaina palota e skulu tasi afe. Lua se lau duaiva. Ma le Samoa Uniting Party fitu afe fitu se lau. Paono a tatou mai taula e o tūlanga na wa iai le suinga, wa iai te le suinga wa iai. A wai le mwhaina tatou alofia i whai numero, le mwhai, we can't ignore ia numero ia wa au mai. Tolu suru wono afe i le fast o i titia tolu fitu afe, tolu suru tolu afe i le HRPP. So, i lau la ngona mai whaile na awao. Ta te mawhanwhana lava, ono o lea e to tele se vaenga lava o lo o lango ina i le HRPP. A tu whaatasi la i le se furu tasi afe o independent. Ia o nisi o lato, o lea la whiwhiri apo whea anga i ia le i independent se pā ia leo lo o maua temi ne. A spulu tasi afe pā lota na wha soa ina i sui e wha spulu ma le pā. I le la i titi. Mali e lava. Mai awa o mai tau watu i le. Tolu ono afe manu tupu o le vaenga whai e whaatutu i le tuasama o watasi. Ia, ma le tolu afe manu tupu o tangata na palo taina le vaenga whai e pui puia ia te tau tangata. E a ma le lua afe ma ona tupu lea e vaha ai. Iyo e. Le se senga. Iyo e. Mali e. Tau lai lava e vava la lata. Pego le winga ngā lo utala. I still feel good because po le alava, i lea ia le te poi numera, to tele na lango ina ia le HRPP. So, e leo se mea la atatu whaanono aima, ma le ai. E tau tele ngona ana mawhanwhana, ono lea e to tele lava. O le mawalunga lava le poi numera. Mali e lava. Peo se tulanga mata ina fo le na, wai e tatono fo ele o toi po amala e iai si e iai si tu malo e lei iai ni sui o le HRPP patita inga o ta panga Mali e lava. e lei taluai ono le tulanga lena iai se pina ngalo pasto fa wai i le afionga le taitai o le vainga ka pai pui pui ai ia te tawatangata. Yes. Nei awe le wha mua ma le wha alo ma walunga. Le afionga i le sa whapito. Ia, le nana, le i wha lave ai lava, ia le HRPP a o alo le afionga le sa whapito i ona whaipa. Ia, ai pita ia, ne leana mai tawina lava lena iai ia sui o le vaenga whaapai e. O le fast. Tua, i le tua sa mo tasi. Pei ana iai ia whaima le independence ia. Sa ata mo e mei tua i lota whanga. Ia, lea lawa, uiele tūlanga pei o na whaatuma ai pia le lango ina e le tūma lolo ta whanga o le awhia mai sa whapito o le tamaitai. Le ulua ai tamaitai pā le mia o Samoa. Ia, pei o na iai lana paia inga o mawai atu le paia inga lona se polo mo le fitu a Samoa pia na mawai atu i nei. Ia, mai awa sa o oe. Yeah. O se tūlanga whaafifia ina fo le nā muta ita. Yeah. Ona Mali e. e mai tau ina ai lava. Awa o leisi fo ai tumalo, peila o li tumalo lea whale ata lua. Lea utula i maile ia Paulina Wayne. ia. Ele iai ani sui o nisi vaenga whai. Ona o lea ele i whaia salato palota. Ia,
a le toʻatele lava ma le lifa a le lagolago ona ia tatou tagata i leʻi tapuki. Ia, e ui i le tulaga lea ua tulaʻi mai. Ia iai le tautonoga pei ona tatou faasoa ai lenei afiafi. E sao mālama. Ade, ade. E lē o le mutaaga foʻi lea o nei mea uma. Ia, avae kalikō maʻomia lava i se vaega nei ia nisi e agaia i latou. Ioi, ioi. O le tulaga o loo tatou iai taimi nei, e leʻi uma le taʻaloga. The game is not over yet. Ai pei no whaamtala atu o tulaga lea i so se sui tauvā. Ai mai se pe a whai e leʻi e te malolo wai o iai lea tulaga e le manuia. E a e le ngalo ia u i le isi fo i taimi sa o tauvā mai ai i pale asiu. To tele lava nisi na whaapea mai ia lui. To tele lava e o lo ainga o o inisi o whaife au whai mai ia. Lui le. Au mafua anga ia e tate nofo mato manatu ai o au le sui tauvā. E whapea. Ia uia te le whapea o te whia a mi o tonu ko le ase tūlanga. Ai ona o te le whaonga ina ia le tūlanga lea o ni tupe po o a. O te savali, o te talanoa i tangata tūlanga whapea. A mae a fo ila le pālota i sa uala ngona. E au ngata fo i le tūlanga malisi me le mwhaina alo fia. Le vāwhi aloha i a ufoi. Ia ma tūlanga man tangata lea sa mātau vā. E tele mano anoa i māfu anga. E mawhai ai o le e manatu. Ta tia ia o le ale whaia se. Awai o le tūlanga lava i whati noina o mea nei o tangi i le whai ngofie. Mana o mia peino o whamtala. Mana o mia ni o moli mau tutu. Le ngata i lea. I le taimi lea, mai le taimi e whaauru ai lau tangi. Ma whaatantali le aso le whamsinonga. O se taimi umi. O isi fo i tangata o le wawhai atu i le tangi. O le taimi e mau ai le tangi ma whaauru lua lana tali. O malanga e se mai lea ma Samoa. Te i vanga nā lava o le aso le whamsinonga. Ai sea. A wai i le vāle wa avatu ai lau tangi. Ia e le mawhai e tele tangata e o mai fu i whaapea. Tālo sanga oe ave i tua lau tangi. E le whaingopi. A te nofola au o le toa uma le pālota ua o malolo ai toe mawhau atu i le sā i lia mai o Molimau. Ai le ngata i ngā. Ia whaapere a ka Molimau la ngā. Awai e le ngā tia. E oso wha ia foi. E tau anau foi. O tātou foi Samoa. Tele tātou waa. Tele tātou a isi tangata. Taitia a inga tātou. Ioi. O lea la whape wa ave lautangi whaasanga lisi sui. Ia, ele umia ke wa aiaku, tā wawani mai lea ainga, tā wawani mai sau ainga, e tau anau se ave itua nā mea, wa ai mo lumana i naite, le kala lea naite tala vau e te le itai toe a fua sisi taia, e le whaingo fie. There is pressure on you, te a whai e te tangi. Ia whape ngā fo i le cross petition, ai e watu au molianga, ai le fo i la a mai e molianga, a le isi vaenga ia oe. Ma e tusa pe te manatu fo i le ai sau whaatou sina e whai. E mata utia, e iai fo i a isi Molimau, e o mai a whape le ai ngā wakunga. Batu mai a wale kupe. Lena maua mai la wale super. Ioe. O la walunga mua i nei mea pālota. E la o brochure, e la o pepana tufa. Ali. Ai uma e wa manuia la o tau whainga. Woi ai o sopa ia la o pālota. Ma le tala whai mai. Ai au mai po i ma Molimau. Wa uma o na whaatau tō ma au mai le Molimau.
na tu watu e mai ava lana pepa whaamtala ai ia ma na tatununga ma ia pālota mo ia. Ta iai le lima tā lai tu tono le pepa lea. Te makua o wofo tau le langi pe whaafewhea o na whai. But e iei tangata e whapenga, e iei tangata e mawhaia o na whai mori mau. Ia e whaatai le atua e le i whaatau nu uina le natu langa ole. E le i whaatau nu uina ia le lui le no whai mai. O no o nisi o whaavae. Ile ile na whaonga e te ena ile tūlanga lea. I feel, see now, that's a little insight in you know, about bringing a petition. It's a two-way street. I le whapenga lo tangi atuma lui lisi palota o le ale tali mai le ngā. It's a two-way street. And we say for ole tong. Ole Ioi. the costs involved. Ioi, ai le gata i ngā lela i mawhakapau o i se lo ia. O le tūlanga sa ia i le palota le taluai. O peino whamtala atu, o isi le ofisa lo ia, e lato te le talia ina ni lui whapea. Ma a ia ofisa, lato te masani i whaingo petition, e talia. Ia, ai talia i le deposit, luas kuru afe, e le like, titiane, ai se a wafoi o le a wha mua i le whaingo talo sanga. O tu so le whaingo talo sanga e ave u whaavae peila o mea ia sa tatu tano ai, bribery, treating, personation, undue influence. O le si whaavae na e mawhaina ave i mea nei. O tangata, po i le e nunofo lata i le whaipalota, a savari atu tangata, ai lawa kalo iai, na musu le iai. Undue influence. Anyway, I go off topic. A le mea, a foi, e tele a wala en whai o na e luina. Ai mo le sui tau wā, ai mei se foi e lo ia lato. E talia e ofisa lo ia, foi le wa maastani o na fi, o na avea ia tangi. But the work involved, e te tau whai a mai nei muri mau, o na tusi leo lato whaamtalanga ma whaatau tō. So teimi la e amata i lewa iaso, whaamau popo mai muri mau, ia tusi whaamtalanga, ave e te tauna muri mau ai leisi lo ia. It's witnessed by another lawyer e te mai lo ofisa. So, o le vai aso lea malisi atu, o le amatua pisi lava ofisa lawyer ia latu te whaia me whapene. Ai pino whai atu, i le sui tau wā, le wa uma wa e malolo, ai toi mawhawhau atu. Pe mau ai se tupe whai e le petition lea, awa, Le lui lea. yeah, o le luaskuru wafe lea, that's you know, an average. Ai o a limas fulu wafe siri atu. Malo. Ai ava lea na mai i lungo stasio just singale. Newspaper sa mo observa. Ia tūlanga bei ona maita wina, le sa mo ma wina ai foi. Ia ni sui fai pole sto luan vaenga le fast. Sa fea ia ni si o fale pa lotsa. Ia fa matsa ole o se tū le maseanga e ono a afia ai lalo le tūla fono lia. Ei le afianga fa tūla fono. Ai lewa e mai le mata upule le a fea o wharepalota e sa, e matua sa la pa manino na tūlanga. Ai le ngata i sui tau wā. Ai sa foi ia ni sui, ni agents o le sui tau wā. Mai le natia, e sa foi ma whaifi au. Ona e tate mai tau wina ma o mauatala. E iei foi manisi o le au whaingaduenga. Sa matua ono no foi wharepalota. Pe lata ane, mantua tūla fono, ia luase lau iata ea pe luase lau e umalor whainga palota, e le na whaia lau palota, e le te tau ona e iai te tonu o le se lau nita ea, mai le whare palota, le winga lau kala e le mwhainga e me i mai whafo ma e nofo ai ma mata ma. Yes. So, e matua soli tūla fono a, o te iloa e la vea tūlanga leo le undue influence. Ia,
o le ora wo eta ua mai le afeo pale palota. Ia ai le esta manino mai fo I le reporter le tustalo le Sam Observer. Le o atu o le fionga ia pou te o I Ia, o I le Tui Lupe, toi lupe le ta o atu I o I le I le mai ai le na, nga ia le mai ai na o le whainga pā lota, lea sa whailua mai ai stasi o tusinga. Leo o atu mai lea I le au sa, e pula sa mafuta ma whainga ia. aso sa Speed up le. karo sana le pai process. tau loa Ia, o le ana matua mau ai le puenga ata le si tustala le nga ia le ngata ngā umane ai toi talo sanga foi ia va ao le whairau tusi o tā o ane lava I le komisinga. Ia maisi sui paipule e to rua. O nātu langa umai ai inga mai mara malama manino ai mai te tau ona manino ai so se sui tau va e sa tu la ponona ona o I te tonu le whare pālota pe nofo tafo le whare pālota pe lata ane. E tā foi tūlanga I o whale tāpuai, wai masani whina whai isi I tū malo. E tāpuai matai, tāpuai a lato, ia awa manino foi. Ia nā tūlanga e sā ona lata whale pālota. Ona tūlanga lava le lalo vaenga, iwa valu o le tūla whono, undue influence. A peno whamtala atu. E whano noa ai lata whaalungu atu. E leisi tu lango le na au mai. E whape I loto whanga. Tā whape I iaia sui. Nisi o sui o le whāta no nofo I nā. Ia matau wala au fo I nisi o le au pālota. Ona tau whai le tau anau. Oi, na taha ua le iaia whapea. Ua tapuni o le atapuni po ua tapuni whale pālota. lea le ta aina le tōru. Le taina toru. Ia na whapea le e ave I taawale ia I wawau o sisi whale pālota. Ia ma ave ia tupe I o le maunga o mei ai leu se whai te tala o le au mai. O le asa saunoa I fu le e pionga ia moli o Andrew I le alana tautalanga ma le CTV. I o mea sa moli mawina. E leo se mea vane ai se mea e papau. O le nā fo I tūlanga. E a whaina I lalo le pālota o le kakapea o le abduction. Abduction po le ave e se o tangata po I le po le ate au wala. Ma ave lisi whale pālota matala noa iai, matu iai se Lea whaatō sinanga. e active lava le pilioka o le o whainga pālota o lea le ta. Ioe. O tūla whono la nei le Electoral Act, ma soli ngā tūla whono nei o le Electoral Act. O le whaupunga iai. So se me whaatino, ai le I whaia pālota, I le taimi o pālota, ma le umaane o le pālota. E le o ka ua maingi periota, pāwale mea, before, during, after. Ta tonu so se sui tau vai, e tau sisi I tūla whono, e nofo māla malama I tūlanga lea. So se whaatō sinanga na whai, ai le I whaia le pālota, I le taimi o le pālota, ma tuana I mai o le pālota. So e tau ala na whai tete, ko I lea e o lava le taimi ne, te I uma le lea le periota o petitions. Ia to whai leo mi fia ma leo o e pei ona whaatanga ina I lano le tūla whono ne. Malo. Mai tau ino lo ia inisi. Te I whaatanga Wow, whatu I kele o maua uma whaamaru atu. Jay namu la ulu, whaafitai, Blue Hearts mai man tatou pua. Ia, a tā kere meke, Blue Hearts mai foi, tu sa ima le tatou ingoa Blue Hearts, patu moana New Zealand. Malo, whaafitai lava, leo te mawat po Ia, whaafitai. Leo so ta mai mal whaamalo mai po ia loma le ifi, whaafitai lava loma, ia te awole o tālini ki, whaafitai lava mawhata mai tālini, tō sala o li peleti, malo lava tō sala, ia o ki topa whaetete, whapina po I ona momoli mai alo whaanga o suenga, polo ia apa masanga,
Ia, le ngata le nā o mui moana tamali'i masi aso mua. Whaftai le Tai mafuta lava. mai. Ia, ai le ngata le nā o wila au tuai mau. Whaftai mo le whaatalofa wila au. Ai le ngata po le nā e momoli atu le whaamalo ma le whaftai. I si uso po le whatua i Rosita, William Solia, le steini leo tātou Blue Hearts mai Malo au. lava. Tai. Ia, lea o lo o mafuta mai out west. Ia, ai West le is ngata. best. Ioanina Fuiono, whaaftai le mafuta mai Ioanina. Ya, pale Sa alupo. Sa Mercury ko Leo, whaaftai le mafuta mai. Pena fo itangi la faele. Vaolele fituli. Ia, ai le ngata le nā o ata kirimeke. I la valiwa o mana e wha malom whaatalo whaatu. Ina i vaenga i e pera iai La ia. JMJ. Whaftai Mary Brown. Whaftai Dave Siale. E Mr. Ah, Foy. whai ko mana o e sue le ame o tonu. Whai le me te tau ana whai. Ioe. O le tūlanga ngā. Awa o le pena o whamtala e au ia i o lau that's my experience, you know, and then people are saying sa ili le ame tonu, nā tonu a ai pe o se mea leo te whaaso atu e au ia e se alangona ia ma o i la ualangona i teimi whapene pe wata nau vui lele ta ti atu put it behind me and move forward e maliksi mea ia whainga wenga loe koe su ise tu pe o lai whaavevela wong sin aftai but o tatu tu la Whaaftai pono foi kasileta a cho. Lotu manu lotu. Ia me se po le tau sori o matua. oh thank you Leo Whaaftai li o le mafuta mai. Ia, Ray Giuliano, e ngata le nā o nai vaenga o ma o lo whapeo na mafuta mai sa te vanga. Ia, David Siale, ngā whai meilana pautua whaftai Dave e me se po ia nai vaenga Jennifer Tofa. Ia, noa i lato o molo whapea o na mai moa, ma mafuta mai lungo le tātou sota inga o le YouTube channel a le tātou Loa Bay, Samoa TV, ma le Bay Moana Radio. Whataite le lava le mafuta mai. Ia, mai ava. yes What's next? yes o te tiri anga what is next what is next for us Yes. o le mea o te whiawhia iai le neiva ia so atua i lau mai tau whaafusu anga a wale bia moni e matua whaanoa noa ia nisi o tātou you know to the point of depression and I don't blame them at all o le mea o te mai tau ina masili no whiawhia i neiva ia so o lea lava e pai mai ato tele I am blue I am still blue HRPP forever o ke lea pete whawhetai tato uma i le nguna ngā we are not leaving we're not going anywhere no we are here to stay we are here because we believe tato te taltonu i le tūlanga o le puipuia o ai a tatau tangata ma o le ifi whaalinga na o mai fo e le sunga ia tuila e pa. E na o le HRPP e mawhai o na whaasa o le tūlanga lea. Only HRPP is willing and prepared to fight this. Mai le o la ititi la te tau mawhai ngolo o iai te tonu o le tātou vaenga wha upu whai. Mō tangi e lui ina i al whai unga nei. Ona o le taitonunga lava lea pe ona tau noa ia Dave Siale if we really want to whai lava o le atatu sa i lia le ame o tonu ia whai ale su i le lui ia le palota nei wa umatu nei o nai vai yaso la pe o lo fesili what's next well o le what's next le ngā o le within 10 working days we will be filing petitions. We will be cross-petitioning petitions. Winga e lui mai ai lui atu foi. E le tu ua ia tu langa uma. Wa a whaila o le HRPP
e lua spulu I ni ana petition o tau whai ia. Ia e le tau mate fo'i o lai fo'i ia talo sanga matangi a le isi tu. Awa o le isi vaenga mata ina na paluta nei. E tele ni whai unga e vāwala lata. O la u whai tau e pe maua le spulu fitu ia whai ngā paluta. E lalo I por se lau paluta le vā. A o isi. Ia whaataita inga la matu a inga ia tu ia. Ia o lo pe lua spulu montuku paluta la e malo ai I le final count. So the game is not over. The next few weeks, far from it. And the next few weeks, o le atatou mata, ma whaalongolongo, po o ai o le atangi, o a whaavai o tangi, ia ma le tali fui o le whai atu iai. Malo whaptai mai iawa. Tatono le nā lava se la mona. E ui le tūlanga o tūlai mai. Ia. Ai, e au ngā po I tātou whaasoa iai. Pena iei nei afi. E peo se vai for ilea it's a therapy. Absolutely. Mo tātou o male tala noa, male whaasoa. E mai se o le tatalo I le tua. E au mai lava lo na file mo, whaatu maulo na file mo I tātou oma. Awa pei o na mānaia fo I le tūlanga o whaasoa mai le afi o mai tamai ta ilo ia. Peo na iai le tātou so ta ingale nei afi. O lo mai le isi lua vai aso. Ia tūlanga o le a talalia ai ni loi. Ia o ni petitions foi. Patau lava ai whai ngā pālota pia na vai atu. Lea o le alfa ngā solo. Wa se I vanga nā wa mai a tūlanga ia mai awa. O na whātau alfa tino no lea. O le tūlanga I le whātau tonga lea it's taona whātino ina. It's tono le whālima. Aso lea o lo mana iai. I lau whai tau le tūlafono, e le tau whaatalia ia le tūlanga le whaatau tō ina I le mae o petition. Wau te tau mana tua fo I last time. E umaanea o lai mai, you know, tau a fia pare mene. A lai lu I mai a isi. So, e le mawhai te tau e a whai e lua spuru petition. E le mawhai o na mai ai te tonu o fast whalima. Ma... Wale wo already na tau ia. Yes. Ma tau mai le lua iwa. I saula whai taunga le tūlafono. E le aise mea o whaapea mai. Se I tau a whir pare mene, pe a mai a petitions. There's no such provision. Pe ina na lawina atu I le amatanga, le vaenga lima lua leo o le Constitution. It just says, provided that the Assembly, e o le whaatanganga ia man tau a whianga o le head of state appoints the place and the time. Ma lea maloe au mai ai ma lele mai I le taimi ma le aso ma le nofoanga e whaatino ina ai ia le whaatautonga. Ma ia whaia not later than 45 days after the holding of a general election. I le aia ma se mea o whapea mai. Te iwanga nāua masuinga maalie uma petition ngei ma maua ma le suita maitai. I le aise mea whapena. So e mawhai na whaatautu. E mawhai te le lava I tusa ma le lima lua. Paule mea ia tupu le tawa fianga lea ma lele lea malo I tutonu o le whaalima. Awai, e mauti noa, a whai e tele ni tarasanga. I le tai mawhai tutonu o whaalima. Yeah. O whamsinonga lato, ia a whai la e lua spulu ni mori mau o se tangi e tasi. E te tawana vai aso ato o whaasolo na pārota. O te matea, the Supreme Court pe a fua I le whainu mera o whamasino la iai. Ia ai te ilunga e watu nisi whamasino I whafoto a mawhai lea o na vave na whai. But I think at the most, the Supreme Court I te mine, maybe tolu
tolu ia whaamasinonga ma whaina whaatino i le tei tolu ia potu whaamasinonga ma whaamasinonga o i leo ma lātou lau. E ma whai ona whaatino ia whaamasinonga nei a wai le whapea. E ave le whaamua mua o le o ngaruenga le whaamasinonga i le whaia ma whaamasinoina o petitions. O le isi tūlanga e ao na tātou malama ia. E le ai se apili i whai unga nei. O le tūlanga lea i le electoral court po le whamasinonga a wāwhai ngā pālota. E au mai lo le whai unga a le whamasinonga mawalunga ma e a i ngā. E le mawhaina toe Le ai. apili ina. Yes, e nei pui le vāenga o le tūla pono lea Electoral Act. E manino mai a, there shall be no appeal on any decision. E le whapela e uma e malolo mai fui nā i le whamasinonga. E le ai ma se apili. O le whai unga lava o le ngā. So o le ai manino i le vāenga Spuru pā o le Electoral Act po o le vāenga tasi o fitu, tasi o valu, tasi o valu la vāenga lua. A person must not file a petition if that person polled less than 50%. Whainga mua nā lena e sau noa i Yeah, ne. of the total number of votes polled by a person elected. Lana winga ia e maua a whai e awhi pālo tau tangata mālo, ai le e na o le 5 selau o pālota e mawhai o na e whai alo petition. Ai a whai e whā 5 sepulu pe whai iwa i le mawhai. So e te tauna au sia le 5 sepulu pastene o pālota a le sui le mālo. Mālie. Yeah. Tātou o atu le tā whaatatan noanga wā le. Tātou le o toe ma maona wha mai a ina leo le tā whaatatan noanga le Mālie. kia ki mai iawa. I le tūlanga le sui ta mai ta. Wā leo mai a pei o na iai ia nisi o tūlanga na tūlai mai le. Vai a inga wa mawai atu. Lea na o atu ai lava i luma le tūlanga pono le tūlanga le fina wina o le awha inga. I le tūlanga le whaamanino ina o le sifu sene. Le mai tau atu ia i lato po o sui tau wā lea o pale mai. E na o le toa 5 sui ta mai ta. E au sia. Lona winga la a fofo e le 10% lea. E mai tau atu lea e tasi lea misi ai. Mālie. Nuia e tasi ale ava noa. I le teimi nei. Teimi nei. Ai whato a wha amautu o malava. Pe a mai ai ia tūlanga. I whamasinonga ia. Mālie. Nā Nā tonua. whatautonga. Lena pa manino mai lua olo tasi teimi fo isawe vesi e na tutusa ia le. Ia pālo ia nufua na tatou mawaina ia na tau paile o le nufua. Ai wa avea ia whamasinonga na ta whamanino mai a. Te iwanga nawa mai a le lei uma ia by elections. So na winga uma ia lui ia ma counter petition ma e alfa i unga le whaamasinonga. O na whaato a mauai lea o le numera. A wai ele loa foi te o pea a o le tūlanga foi ele loa nei pe lui foi ia nisi o sui e manuia mai. Taimi nei o loo 5. 5 ia sui ta mai ta i wa manuia mai a fia i ma le fionga i le pare mia tausi i a fionga i a fia me. So e tasi ale ava noa i le taimi nei. A o mea uma e whaatatia ma whaato atato i loa. Pe tasi pe lua nisi sui fua ne i te iwa iese se lui e whaasanga i le toa 5 le iai nei ai le manuia pe toi pa u. Ia o na mawai le o le isi ava noa le isi sui tau wā tamaita. Mālie, mana ia tele. O le vaenga se laurua tasi. Decisions of court to be final. All decisions of the Supreme Court under this part are final and conclusive and without appeal and must not be questioned in any way. E tāua la vaenga lea.
A wai ni manatu nisi e yai ni pili e le ia. E le ngata le te pili a e le fai mai tula fono. Aua ne I fisiri ngia le fai unga a le fai msinonga. I so o se isi lava awa. Nangani. Yeah. Ai awa, le mai tau atu o lo o iai la mfu ina inisi o le tātou au mai mo o lo whapeona whatalofa mai na whamalo mai Dai le lava. leia fiafi ta pol kalame te I punga te pen whamalo tia ia I lātou whaptai lava le mafuta mai o I lewa mafuta mai si tāusu Ti whaasina Perkins O tau ma wau lo lava usto. Malo lava Dai lava. whaptai mo le mafuta mai ia ai le ngata I le nā o le sili mai ia tui whaasina po ua pesa o lewa mai a o na whaailoa ia le pale mia fōu ele a o le malo. Ia tailo iai lau whaafo mai iapa. O tele I maua Ta ina. tele I maua le atu. No. Mana tu al tu langa I le pale mia. E mo I o lewa au mai I lungo o tala fou. O lea mai le foi na sau I le pepa le New Zealand Herald. Ia mai si foi pepa foi le whaavao malo International News. O lea wa au mai whapea. O lo o tauni. Prime Minister elect. Yes. O lewa au mai Ia le whapea. whaafo le na. Well, in a way, I don't think it's a prime minister elect elected. Wafo ele I o te tonu o le parliament ma elect. You know, it's, I mean, yeah, well. O le mafo anga o lo whai atu I Yeah, tuanga yeah. Ona o le whaapunga le na ale afionga le pale mia o New Zealand. Oh, okay. Honorable Christopher Lupton. Ia na o vai atu lo All right. moli e lana whaamalo. The prime minister elect. Okay, I take that back. Say longa e a fo nei. If I lo I vote out lo fo le national ya. New Zealand first time. Ya na Ka fo kuanga ye. o ma venga avele o le ta o nga le ka o ye la ka mo Winston se. Yeah, prime minister. Yeah. Yeah, sorry. La wana le o mai ona abatsu la fa malo fa mania ngai. Ia ai. Tono ele o pose lilo o le taita ia o le fast le a vea matatu pale mia ia. O le mea ia se I. Ai o le tūlanga lava I le tatu pale mia. Se I wanga nāwa tau a fia le pale mene. Ia ona whai leo le pālota I tutono le pale mene au aia po o ia whiwhiri a vea ma. Ia o nālo ia I lea. Mai ama ele o toi po fo I mala I tūlanga o lo iai ia. Isi o tua inga whasanga I le taitai pono o le taitai o le whatutua I le tua sa mo matasi. Nādia. O le a sau si la fia pa le tula pono iai. O na tono le tūlanga o le whaalangi langi. Ia o le wha oli foi. Ina ia talia ma whatauto I le tūlanga ai o lo iai. Ia mea o lo o whaavatu I wha. Vai tu ia aile. Sauni atu e talia le tūlanga. O le tūlanga lava lea I le whaapea mai ei tō tele. E ei foi I se tasina message mai a whaapea. Mai awa whaapea whea lava mea whaapea. O le tangata sa tau fia sa iei tu tonu whalpui. E le ta tauna vea ma pale mia. O le tūla fono lava lo iei. O le eligibility a vea ma whaipule I tu tonu maota ma so se tu finga lava mai le pale mene. E fua I lunga e le fua I le whaapea o se morianga, mantua o tūlanga lava morianga, innocent until proven guilty. E mamale tangata, te iwanga nā ua whaamaonia te morianga whaatanga ia te ia. I le teimi neila, e le eise mea tāo fia I le avea mapale mia o se tangata o lai iai e morianga ne. O wāfoi e le iwhaia se whai unga iai. Te wanga nāla wa whaamaonia mai e whamtinonga. Ma whai le whaasalanga, ona to a ma whai lea ona whai nisi o ngā yoinga e ave e se ai lea to pinga. Ai le teimi nei, e le ai. O le isi fo I tūlanga e fua I ai nā tūlanga uma,
e se ilonga o se whaasalanga e yeile tapu laa wangalo ia hau pe lima tausanga o ile le whaipui ai e mawhai una whaale au ngā ina i lau anga paa e avea ma whaipule wha malurua tu ile o ia hau i but se ilonga o se tangata were convicted i se morianga e yeile whaasalanga lima tausanga e ilunga se i toi au mai sisi tatu pokalame tu mai le whaapupu e le ai se mea mawhai una tau fia i le teimi nei le avea o le awhionga ia la auli mapale mia o le tatu watu nuu a wai le teimi nei o he is innocent until proven guilty teimi nei e le iai se whai unga le whaamsinonga i mōlianga o whea ngai ma lana awhionga whaapea fo i maisi umo lo mo lia whaataki Malia. Whaftai mai awa toi tasi leo te pai atu le e whai mai lava le fatilia a siuso le ia taula papa Trish me musu. yeah Lea o loo fatilia mai e se I toe whaamanino atu lava le tūlanga. Oh, I can't find it now. oh te me tau Lea, whainga parata okay sorry mai awa ona wa motu sia le pisota I atu. Pe mawhai lava ona e toi whaamanino mai le vala lea po o ai e mawhai. Ona avea le su pe mawhai e le tangata pālota pe na o candidate. Ma le whaamalava. Good question. Okay, lawyer ever faithful. Well, no, it's only those. It's only a candidate. I think those are idiot too. Pei au lea Yeah. e a whai nei. E anga tonu le fsilia a le usa ia Trish. I le tulang whai le len tātala noa iai. I le tangata pālota. Lea e mawhai o na a mōlia. I lona talia o se bribe. Yes. Ia whapena fōi o na mawhai o na mōlia. Ia le tangata le suta wā. Mm. I le tūlanga lea wa yeisa mōli mau na ia ave ia na ia whaatauina le pālota o tangata lea. Yeah, se me tau mafa po se mea inu. But on the petition, a fo i o le pai mai na o tangata method of questioning election. Who can present an election petition? Vaenga se lauma le valu. Election petition may be presented to the Supreme Court by one or more of the following person. A person claiming to have had the right to be elected o tangata e taltonu e ielana ia te tau e pālotaina ma manuia I le pālota. Lona winga sui tau ba. A person alleging himself or herself to have been a candidate at the election. E o sui tau ba lava. E lona winga le mea mua lea o se tangata tā iailo nā ia te tau e avea masui tau wā had a right to be elected or returned at the election. A person alleging himself or herself to have been a sui tau wā at the election. Vaenga tolu C, the commissioner in considering the public interest in his own or her own motion on the question of whether a candidate is qualified to be a candidate. Yeah. Ai pe on mea le wa uma ona lui ina mua ai le vale wa maua sui tau va tu atu leo le periota po e mawhai ona lui e lisi lena manui ai tau whainga le atu Wayne lena manui yes a person must not file a petition if that person polled less than 50% of the total number of votes. Lona wina le tala noa lava I le sui tau wā ngā alu I pālota. A whaina maua ia 5% o pālota tangata mālo e mawhai. The member whose election or result is complained of is the respondent to the petition. So, o lea lave tala noa mai I sui tau wā. Ai le o yeisa tūlanga po lea whapea o Tangata tala noa pālota. I se tangata pālota. E mawhai ona ia. No. Malo, mana ia le whaamani no ngole. Ioe. Le vala lea. Se I whaawawana whaamalo atu na ia tātou
au mai moa, Malo. ma le au tāpua i mai, tama Samoa. Malo lava le fonga ia te olua, ia olua fionga, mana ia le polokalame. Ia, a batu fo i le whaamalo, i le ngata. There's quite a lot of people watching. Ia whaftai. Beka lau vao, whaatai mo le whaamalo mai. Ia, lea fo i eina i stangata leo te vai atu. O loo whaatai mai whaamalo mai, e tu sarai o le whaamalo si au le nei awhia. Ia, ai talitonu mai ava, o le nā se tūlanga. Ia, ma se tala noanga i whaatatau i le whaamoe lea sa Yeah. tātou walo atu iai. Mm. Mm. E toi paua lea wha umai tata noanga nei a fiafi. O le fisili tele lava. Pe ona iai. Mō tātou ia le HRPP. What's next? What's next? Ia male mea la lea tātou wa aipo la ea le mea na tupu i tātou tangata pālota. Mm. O le mea ia pe o tele talia wa o le mafu anga mua hale le ave whapea ua matua tele ia le tupe tupa. La ala walan na tupa ina. Ia o le mai tau ma mori mau ia o lo au mai. Sa malanga atu. Sa malanga atu to tele o tangata mai whafo. O i te tonu no fui latu ainga. Ma lātou whatino ina i tūlanga lea. Ia le nā tia, lango meo lai moli mawina o tangata i le māsani na malanga atu. E tere fwoi tātou tangata na malanga atu. Ai e lei to tele ma o le mea le fōringa mai. O mea lava sa fuafua ina. I o te tonu a inga manuu. Ta amilo ai. Ma tufai tupe. Mm. O isi luava yaso o whaina tu langa masiri atu. O isi tolu aso. Ngā ona malanga atu ai Samoa. Paatino le misiona lea. Ma toe vavena me i ese ma Samoa. Ma malanga ese. Ma Samoa. O le fitili la mo tātou ma te talitonu so e se sui tau wā. O whea o loo malifa i aile wha maoni o tātou tangata pālota. A wai tātou te whapea te lo teimi. Talia tupe pe a whai e te mana umia le tupe. Ai pālota fōi. Pālota pea. Mo le pālota ma le poto. Pālota ma le lumana i o le whana. Ai iai ar fisili lea. Ma tātou wa ai tu toa ma ta lia tu lango lo iai tātou tangata. Mm. O loo mahalusi lava. Ma awha ina i lava le pālota. I le talia ino le tupe. Whaasese ina ai tu lau le tō whāma le whautanga tā iai. Whaasese ina ai. Ma pālota loa i le mea i le ifuafua ina mua. A tātou tū mai fo i tātou o le tangata pālota Kerisiano. O whea o loo tu, o whea o lale tu lango tātou tātou nunga wha Kerisiano e whaile ame o tonu a lea lii. Wha maoni, alofa moni, nātu langa uma. Ai talia lava le tupe. A wā o mori mau o lo au mai. I le ni tupe la iti. E lua wa ainga ia lea au mai malosi. Mua. The bribery and treating was widespread. E le i whapea na o le atu nuu atoa na tupu ai. O i sa vai i a tupanga tupe nei. Ma malanga to tele tangata. Na malanga i moli mawina tu langa ngā malanga i sa vai for the sole purpose of influencing the vote. O se tūlanga ese, a tū mai lava i isi sui tau wā, o le fwoi sa tau wā ia loo to olua ia i atu ia, i sa whatalua. E matau tia le tūlanga talanguna. Wa o nei meo tupe, it's a fact of life that for many years, o le tupe lava le e a whaina ia le pālota i tono Samoa. O le ese senga o le pālota nei lua o lua lima. Ua matua widespread,
ua lela I titi o sa moa atoa o I tū malo atoa ni tū malo uma sa tupu ai le mea lea ai le ngata I ngā a o le koe numero tupe lea na iai le mori mau lea whapea o lea no nofo le whaite au ma le au whai pālota ai mo mori atu te utusi lua hawhe tā la I le tae au le pālota a o whaia inu ngāti o nā vifo lea ai whapea mai tau whaia le whaite au tō ane te tupe a wale au whai pālota ai le Italia ina le election official le Italia ina so ole tūlanga iai the bribery and treating and the use of money was at another level and also national ona ta'o ai leo le saunua po le whetalanga lea na o le tala lisi sui pālota na whai atu ia te ia lea la e tele o tau wā ma le sui tau wā o le past o loo e tau wā ma le vaenga whaupu whai o le past ia tu atu I au tafa ma tatu mana tu natu iai Food for thought. food for thought observations that are you know, these are not just made up stories. These are actual witnesses. O le atato wa ailam whaalongo I petitions I o le a whaato ai mai. I tu a inga tupe ta whaonga ina. Ai se mai tau whaavare I le vai aso talu mai le pālota. Wa maua lunga I tupe na whaonga ina. It was in the thousands. Ia tupe na tupa ina. Ia o ai fo I laste. A whai o se lo matua ma to ino lai. Fo I le nofo ai waku se lua afe po se afe. E whenga tāna. Ia e nisi ana so te ena. So o nai mori mauna o leo o mai. Tonu mai an whaanga. Po te ringi wa le te mea ngau mai le asutona. Ale ai ama se mea. O misi ai le si itanga o le supa le tu e maua matulanga o Yeah. So, io e o pesili ia. Pesili ia e tutupu mai. Ai mai se ape a whai ia sui tau wā. Pe a whai o leana e tau wā lava ai lava le whaasoa. You know, how can you compete? E whape te o e tau wā. Ma le ape lewa mori. Lea a inga o mea ai o lea. E le whai mo fie. O le mea la. A tonu la tau lama whaai ulta portalame. E watu lava rea le wha malo I sui uma o tatu waenga wha upu whai. Malo le onu sai. Malo le toa. Malo le tau sini o. E le whai ngofia le tau nu unga le pālota le nei. Mo le tatu waenga wha upu whai. Ai peo na tatu wha alongo fo I le saunoanga sunga e atu I le epai nei. Vai a sunga tuana I atu. E na o le HRPP fo I mawhai una whaasa oa le atu langa. Ma o le a whinau ina. Mai le ngata le whinau. O le a tau mawhai au wala uma. E lui le tūlanga o le pālota nei. Ia o nai mo onga I le nei vai tau I atu mau pea le pile mu. Le soifua ma le taunga le mu o le tātou atu nuu. Tātou te le o loo sila le atua. O loo sila le atua. Tātou te le e le I titi le tātou wha moe. E tātou te ngai pe I luma ma ta I tuwina ma o oina mai fui I ni le sona tala whea ngai fui. Ia ma tātou toe manatu ane I le tātou lava vaenga wha upu whai. O le se la asanga o le a iai. A whai e mahe o umafoia nei petition malui. O te tautonu e mana o mia lawa e so se pale mene se I tua ngai e malosi. Ai po le a lava le tūlanga o le a iai ia e watu lava I le nei a fiafi le wha malo I e o manu malo
Whaamalo atu foi I e sa le manuia. Ai atonu e au ngā sina talanoanga a le moana sau I le nei a fiafi. E whaamalo si au atu ai I nisi o lo o mana o mia foi I e se whaamaninoga. Mai fia foi e whaamanino atu I nisi o tūlanga e winga I le tūlafono. Ia tātou nofo uta ma nofo malama mai I la asanga o le a iai I nā yaso o lumana I nei. Ai mo le nei taimi e mo mole atu lava alo whaanga o le nei por kalame mo so o se tasi o lo o mai mua mai. Ai mai se lava o sui tau wā, sui whaipule a le tātou waenga wha upu pai a le HRPP. Mana uawa tele ai Alo, whaatai, whaamalo, whole sau noa, mai awa, nau whionga le tamaitai lo ia, ko o le whionga whole taitai whono, o le mafutanga, a le Blue Hearts whatu moana, I Aukilani nei, ia, taitono, o le langona po le naolo I aile nei tū. maari. What's next? Ia, koe mai le upu, to be continued. Nei le si upu. Stay tuned. Mau mai pea. Aua le anu ese ma le tātou moana sau. Ia, Po le lava tātou te whinau pea. Wha amalo atu o ta ua nei e le swafa I a taula papa. Tui whaasithina o tātou ta maitai o a lii. O ai lava na tongi sana maa I le tau mawhainga. Liva se yule. Liva se yuli o Yes. isi foi a tātou. Jason Itawati. Yes. Yeah. E o po I a Dave Siale lea. Yeah. Oka. Andra Li'i. Li'i. Yeah. Yes. Andra. Leofo. Yes. Gloria. Heilala. Tato bloggers. Yes. Yeah. All our bloggers. Please don't stop. Yes. Keep Ele it coming. imusa. Yeah. Keep it Ele coming. imusa. Tele atu langa e liai ana tato maita wina. Ia, ele ngata liana manino lava le whaailoa maina o le fitu lua tangata e a lala I atunu o mamau. Liana maea o na whaatino ina lato a lestala. Ia, matatawa wai o na malanga atu e pāluta. Ia, ai, na maita wina lava le toa tele na malanga atu I whaponei I mai atunu e mamau. Ia, e ui lai le tūlanga pei o na waiai. Ia, le whainga whiliwhilinga si o tātou atunu. Ai tali tonu. I le o le muta anga lea. Maari. Life must go on. Yep. Ia, Kolisi Leota lisi, sorry, my dear. Eh. Kolisi Leota lea. My Brisbane. Yeah. Tai fo lang. Ai mai se ona ia tātou au whai porokalame o malava. Yes. Pea ona iai le tātou porokalame le utanga ata mai. Ia le porokalame a le mota o vi inga. Ia ka pena fo le porokalame le sunga ia Canada. Yes. Pulotu. Ia Pulotu. CTV Media. Awa le whaawai vai. E le o le mutaanga lea. We're still here. That's right. Toi osa pea le la. Ia e tu mau pea lava. Ia le lango. I le vaenga whaaupai e pui ia ia tangata. Ia ai mō le tātou tāpua inga fo. E iai fo ina isi tūlanga. E tātou te au maia. These are the positive things that has come out and that have come out of us. Le tūlanga I le united, the unity o tangata lango. A le vaenga whaaupai a le fast. Te lo whaapea la o whai atu le tūlanga lea, pea o te whaapea o lo o whai atu ai e le united tātou le ai. E iai lava ia tūlanga, lea na mai tau wina, lea na mahua ai, o na pale mai fo i le vaenga whaaupai a le. Whatuatua I le tua, a Samoa Tasi. Ia, whatasi ai lava, ia matulanga lea sa lātou tā pena fo iai tā lātou ia. Ai, moa o lava ia mai ava, malo o a inga, e le mawai, ia le tau si mionga, ma le lango ina. O le vai nga wha upuwhai,
e pui pui ia te tawa tangata. Ia, e oi, mo le nei taimi, ia o le a whai fo i ma awe le wha mua mua, e nai ia tātou local body elections i nei New Zealand. Leo toi pō fo i Mali. lava mala e le tūlanga o loo iai, ia le tūlanga le i whai ngā whiwhilinga fo i malo New Zealand. Wa lea o le tausanga nei, lua o lua lima, lea na matahamanga lava. Mo le whaatino ina ai o local body elections a councils. Yeah. A Yeah. city councils i vaenga taitasi o New Zealand. A o lumana iai, ia le whainga pālota ma le isi whainga whiwhilinga New Zealand. I le tausanga o lo lumana i le lua o lua ono. Tele i ona i tātou sui o alo matama whanau a Samoa. Lea o lo o tāpena e tausini o. Ia i tūlanga ia i local body elections. Ale malo New Zealand. Wai tā ua, lo tātou malama lama i le tātou sio mana. Mali. Tā ua na tātou malama lama i le tātou loto i whale. I le tūlanga o leo o lo o tāpena atu ai. Ia le tātou whaamoi moe. Ia, ai mai se ai fo i lava. E whaapena lava se tāpua i ngā mautu. Ia whaapeona tātou malama lama mautu li lei. I le tātou si se o manga i le nofo anga lea. Wao mawai. Ia, ai le mutsa ai le su e peo le whaamalama. Ia, matilo tilo atu. Yoi. Ia Samoa le atu no pele. I, malo. O te tasi leo sini au tu o le Blue Hearts, whatu moana New Zealand, o le una ia fo i o tātou tangata i pālota, whainga pālota i te toni New Zealand. O le tā ue uno spuru mon tupu tangata Pasifika Māori le o tūla i mai i vaenga ese o Aukirangi e a vea ma sui tau vā, e a vea ma council i te tonu o wards, o a vea ma tangata fo ilele e a vea ma tai te tonu o vaenga ese. Mai e una ia ma tātou whaamalosi au i so o si tasi fo o loo e lua e sa moa le tau wā i sui o le pule nuu i Hamilton, ta mai ta i leo Rachel Corrales, ia ma le uiwa ngalo le ngoa ai ti tātou tanoa atili. Ai o loo tūtū la i mai e tātou tangata Samoa, ai sa o le leif ia lau saunoanga a whaafusu anga. I le ngata ina tātou a wai i vaenga wha upu whai ma le tūlanga i Samoa. Ai au fui, o na tātou a ngā i lawa i tu tonu o atu nuu i wa tātou au mauai. Ia la ngona tātou leo. Our people have been here since the early 1940s, 1950s. Ai ngei lava o tātou tangwhai. A whaftai au ngā tupulanga fou au talavou ia o loo a mai ala tu suafa atonu e mai sisi ta porkalame tūlanga i local elections. Ai e ama te le vai asa pō ma iava i le aso iwa o si tiema o na patino le tūwhai nā atu. Ia ma le whai loa atu po your profiles i lau kusamili e whai i lau Filipilina. O tātou sui tau wā ia i local body elections a le council. Ia, mātou ia i nei pen iua ma iava ia po o le whaitu mā lo leo Tamaki, Tamaki maua kie. O loo iai le alo Samoa le tamaita ia Josephine Bartley. Ia, ai mai se ai hoi o le isi alo Samoa. Norma is her first name. I've actually forgotten her last name. Ia, e iai ma le isi sui ia whapusuanga o Shani Haititi o le awhatonga a whamaori o wheiroa i tamaita i lea. O ia o lo avea o se ofisa i tonu o le ofisa a le whaipule le Fleming i nei o le fo ila te ele na tio le fo i te lango ina o lo tula i mai vaenga leo national mai e au fo na tatou talanui ne se teimi wa tatou ia historically we're labor ai le ise me o tau fia i le tatou va ai isi vaenga pa upupa. Ai se o le national no lo tulai mai tai ne. Tele io o mata o nga lava ele ngata o le tulanga
Ie whai mai o immigration policies. Ia pai mese ai o le tūlanga i whawhainga luenga ina o tangata. Ia mga luenga i te tōno New Zealand. Mei o le tele i o i simata a onga lava. Lea o lo o ngafa. Ia ma whaatūlanga le nei taimi matuli mata ia i tangata o lo whawhea o na lato mai tau wina ia tū maanga i lato o lo taita ia le malo New Zealand. Lea ua filifilia e le awhia mai a mai awa malo tangata e nono po i nei taimi. Se watu ai lunga ia na isi tatu tangata lango ia. Winnie Turi Turi, hello beautiful ladies, Whaftai Blue Heart. Tui Whasisina Perkins, may Utah. I felt robbed from this election. Yes, they are na to tele o tatou. We felt robbed. O no se tape nanga mawa ile na tatou yaimale another tau. Brilliant another tau. You know, another tau, our manifesto was brilliant. It really was timely. It had a bright future. Yeah, really. I don't know. Yeah, smart and very smart. We find the analogy. So yes. Whatia pentito le whamalo mai fo. Tato tui lango le sani ona mai mo mai mafuta mai fo i tato porkalame. Ia mai se fo ina tato lango ia po tangata po i ono apiona mai mo mai. I lungo i tato sota inga le YouTube. Whaatai lawan mafuta mai. Pai awa sau noa ne ia lawa fionga e whaamai a ona malo whaatai atu i nai vaenga ia. Ia, whaatai a tate vanga. Tina Katel whaamarulua tu fwe pe ale o atu malawina o tatou sui lango. E mo mole atu lava whaatai. Ono le tau lango ina mai i tatou pokalame nei a fiafi. O le isi tatou pokalame a so tofi pe a lia lopo le li tau whai atu a iai. Ai le nā tia foi pusu anga tau mawhau. Poi le pe whai te kako Zoom. Whai se tatou Zoom. Poi lea po oingi si o fia tala noa. And debrief on the election. Ia na tata noa atili ai. A whai e whatanu stu langa papena. Ia ole a whai loa atu poi. Wai tal tonu pe ona tata noa. It's part of the therapy. Part of the therapy. Ele part of the healing process. Ioi. Tito kei maunga Lacey le blog. Yeah, matua ma losi lava whaafetai pentito whaafetai lango. Tato au whai TikTok. Yeah. Sa mau misi. Misi te pole a i misi and le ngata le nā o le tato whai musika lau i loa. Le sinapi. I le o toe pō lava mala e lo sao sinapi. I le tato tau mawhainga pe ona iai. Ia. Ewi wale o tau lau, e le tau lau o le whamoe ia. Pe on tato e whaasoa. Te o kama mgengo o le blue le misa. E aka i wā. Mako whiwa ingi fui le neia so masi o tama ma la whanau i ta vale ma ki ave e HRPP e le. O le pese le o le century. Po le a lava pe o fui e le lo se taimi e umai te maali o le pese ma le moni ma le maoni pese le. Veronica Stan Yuk whaatalo whātu lua wa ase e lua. O lo to tele Tina Cottrell, did I mention or am I repeating? Nive papali I la faele tau nese le tupunga tofi lau malangi fua o anavataua ale whaio kalaka tupua ma mona. Ia fruen nile vita ma neia whaafetai lava. Blue hearts, we are blue hearts. Forever e tu mau I le tatou taitununga. A wale manuia lumanai manuia o Samoa. Ai whaafitai mo le a wai mai nei a fiafi. Tātou koe whailoa I a tili. E le I taitai a le ta alonga. Nai vaenga ia o junior mapisone. Mai Australia.
Ia e mai se ia steni o siana tu leota Oh, tatou au yes. Leo talu. i tatou au fai TikTok uma le na Yes. keep them coming. Yes. Au le muta. Ia e whaahawau pia e le muta. Ai mai lo nei tangata ia mai se pa le afionga ia mai yava ia le afionga tamaita i lo ia po le afionga fo i le taita i fono o le mafutanga a le Blue Heart Patumoana i Aukilani i New Zealand nei. Mo moli atu le whaaftai le lava le mafuta mai ia mo moli atu po i malui puenga ia e mai se fo i pe a whai o a iai se tala po se upu o a le tau tamali'i i la o tau whaafonga. Ia, mo le vaenga whaupawhai a le whaatuatua i le tusa mo ta. Ia, tanga ia ai o le tai. Mali. E ao lava o na tangata o whaasoa la ngona. I le whaapea o le a to o wai le tūlanga o le e whaali la ngona au mai a batu. Ia, awai e le o le silafanga le atua tūlanga o malava na tutupu ma o lo tutupu. Ia ai mo le nei taimi whaamanuia le atua i le alo atu ai o si o tātou atu noo i le sabati a tae au whaamanuia le atua i ta mā o malava Mali. o le lalo langi ta mā o malava o le Blue Hearts, ta mā o malava o le HRPP, ta mā o malava o le FAST, ia ta mā o malava poi o le SUP, o loo whaapea o na iai ainga, o loo mai mua ma whaafonga mai. Ia awa po i le alo atu ai o ta mā, i le whaamana tuina o le asa o ta mā, i le aso atai au. Ia i mātou nei, i New Zealand whaapea ma Australia. Ia, iai le talitununga, o aso whaapitua, o aso le fia fia. Mali. O aso po i whaamana tuina wai le au maua na o le tasi lava le tausanga e mawai. E ui ina wapei watau drown o mama malemo le ia le excitement ta tali tali ai ia nai tamai le whaamana tuina o le lato waso i nei New Zealand pape na ma Australia ono o tulango tupu mai Samoa ia ai iai le tali tononga e toe oso pea malama o lo o tu mau leanga le lei o le atua ia e tātou. Ai mo le nei taimi, mai lo nei tangata, ia ai mai se po i la fionga, ia mai ava, whaapetai le mafuta mai. Tō whawha soi poina mo le nei taimi. Ia. O le te tantuni wa mahe ai nā le tāpor kalame. Ia ai. O le apa ai lua atu lava le isi fo ia so o atu ai e le tai o na uma tātou tala i winga le tātou pālota. Lau tele na whaatino ina le lua hape. Lua lima ai mō le teimi nei. Mō le atu lo whaanga. Manuia le fiafi ai maiste. Le aso tau tama tae au. Ma lo awa tele te tau ai. Pa soifu atu i le nei tu la. Manuia le fiafi.